Čeka vas izazov. Imaćete lov na čokoladu. 1. Hej, hoćeš li ići u... Nacrta najbolje svojim prljavim hlačama. Ali postoji jedna vrlo važna stvar. Morate crtati ustima, a ne rukama. Imate 1 minutu za sve. I već je krenulo. Moram pobijediti, jer nitko ovdje nije hladniji od mene. Što? Izgubit ćeš. Što? Jer ću imat najbolji crtež. Može li fontana od čokolade biti plava? Ne. Ja ću pobijediti. Bog nas blagoslovio! Upravo sam dobio stvarno sjajnu ideju. Obriši malo svu boju, kada možeš samo skinuti čep. Vau! Zašto ja nisam na to pomislio? Moram to probat. Ups! Jesam li pokušao? Je li uspjelo? Zar te nije sram? Volio bih da pomogneš svom prijatelju, ali ti se mene ismijavaš. Trebao bih se naučiti lekciju zbog toga. 1 pero će biti dovoljno. Pa, što da radim? Ne, kao da sam drogiran rajčicom. O, čovječe. Opuštena osoba? Je li tako? Voliš li danas? Nikad nećeš izgubiti 2. Tu si. O moj Bože, što radiš? I ti ćeš dobiti ono što zaslužuješ. Dečki, vrijeme je isteklo. Pokažite mi što ste nacrtali. Julije, što je ta crvena mrlja? Jesi li prolila boju? Vjerojatno i po licu. Suzije, zašto si i ti sva crvena? Jeste li svi zajedno jeli rajčice? Ne možete pobijediti s takvim crtežima. Milov rad također nije baš dobar, ali barem nije crvena zbrka. Milo, ti pobjeđuješ! Sada je sve moje. Pok! Čokolada u tome! I mi želimo malo čokolade! Pa, dobit ćemo to. Tako dobro! Tako sam sretna što sam pobjedila! Tako sam... O, divno! Hej, gdje je sva čokolada? A tko se usudio piti? Ne čuvaš se! Ma dajte vi lopovi! Ovaj put vaša nagrada bit će mnogo originalnija. Vidite onog slatkog psića? Pa, nagrada nije on. To je kakica koju je ostavio. Ovaj krug opet morate crtati ustima, pa se potrudite. Vrijeme je isteklo. Pretpostavljam da nema ništa jednostavnije od crtanja izmeta. Da bi bilo uvjerljivo, moraš dodati osmijeh. Ne znam ni kako to učiniti. Kakav je to miris? Je li nešto umrlo ovdje? Ili je nešto otišlo u zatvor? Mislim da mi je loše. Bolestan sam. Nisam samo dugo oprao noge. Teško je crtati nogama, no crtanje laktovima je s druge strane mnogo udobnije rješenje. Nema problema. Imam cijelu hrpu ovih flomastera. Ne. Ne. Djevojke, prestanite crtati. Vrijeme je da nam pokažete što imate. Miller, kakica je u redu, ali vidio sam i bolje. Vidio sam Suzijenu, na primjer. To je nevjerojatno. To je super. Molim vas, kakate li? Nije bilo tako dobro. Možeš vidjeti da je htjela izgubiti, pa neka bude. Ona je ta koja ima pravi izmet. Što? Ali Suzi me izludila. Neću jesti ovu strahotu. Moraš.
Takva su pravila. Kakva noćna mora. Pretvarat ću se da je to samo čokolada. Stvarno kušala. Ne, to je prava čokolada. Ne mogu vjerovati. Želite li djevojke čips? Ne, hvala. Sviđa mi se. U ovom krugu vaša nagrada će biti... Pa, Nisi sve kušao. slikat ćeš u macima. Mislim da je to prilično zabavno i neobično. Možete početi. Vrijeme je Još isteklo. jedna svinja. Prije sam slikao u macima. Ups! Ne mogu to raditi lijepo. Imam ih puno. Imam tako veliki izbor. Ali ja sam ovaj stari tip što mislim. Nisam kontejner. Vrijeme je da se i ja pripremim. U redu. Ovo će biti najukusniji crtež koji sam ikada napravio. Počet ću s kečapom. I počet ću sa sirom. Umak. Žut je pa je bolje prikladan za nas i ribu. Započnimo. Ostao sam bez ti sos prilično brzo. Moramo brzo pronaći zamjenu. Mislim da ispada prilično dobro. Čak je i Suzičin crtež bolji od mog. Trebao bih požuriti. U pravu si! Imam 5 prstiju. Što znači da imam 5 kistova kojima mogu slikati istovremeno. Miriše stvarno dobro. Mislim da je u redu ako malo probam. Ukusno je. Ne, nije. Želim pojesti više umaka. Mila, jedeš li umak? Ali nemamo ni krumpire. Mislim da je to anime umak. Ne na mom crtežu! Pa, ubacila sam ga. Ovo je tako dobro. Pa, vrijeme je isteklo. Vrijeme je da vidimo što sam tamo nacrtao. Jedna stvar. Za mene danas... Crtanje sa Suzy? Ja sam Wade. Julije, što radiš? On ne izgleda kao riba. Lejla, pokaži mi što si nacrtala. Wow! To izgleda dobro. Dosad je to najbolji jezivi crtež koji sam ikad vidio, Suzy. A nisi se ni trudila. Akle, morat ću ti dati ovu ribu. Imam ribu u obliku čajnika. Hranjenje. Netko će morati pojesti odvratnu ribu. Zašto misliš da je odvratna? Ne može se Imam i ja kuhati. jednokratni. Samo uključi svu glazbu. Oprosti. Ups. Mislim da imamo poprilično puno ribe. Pogledaj kako je riba ispala ukusna. Ispuni mi Napokon imamo pravi ručak. Tako ukusno. Djevojke, najveća nagrada vas čeka ovaj put. Ova pahuljasta mačka. Ova objava. Morat ćemo napraviti svoju vlastitu šminku za mačku. Tko god napravi najbolje, dobiva bebu. Uvijek je mu... Imaš 1 minutu i krenulo je. Izgledam dosta kao dijete, tako da ne moram raditi puno detalja. Suzy, precjenjuješ se. Svima je jasno da ću ja pobijediti. Nitko ti nije rekao da ne koristiš ogledalo, zar ne? Nitko mi nije rekao da ne koristim ogledalo.
Ne razumijem kako možeš napraviti nešto takvo. Nemamo To je toliko lakše. Gotovo sam. Ne mogu pratiti vas sve jer je moja šminka najbolja. Wow! Čovječe, želim limunov sok. Koristi zrcalo, iako to ne bi trebala raditi. Mislim da treba ponoviti lekciju. Slažem se. Čak i znam Zeppelin sada. Što radiš? Uništit ćeš si šminku. Sad ću sigurno izgubiti. Ne želim to. Uspio je. Imam ideju kako eliminirati konkurenta. Ceze, nisi dovršila malo nokte. Mogu ti pomoći. Očaran sam tobom. Biću sretan. Sada izgledaš puno bolje. Izgledaš kao mačkica. Puno ti hvala. Uvijek sam znala da smo prijatelji. Pa dajmo pušit nargilu. Uzbudljivo je. To je taj slatki mali tip. Julije, ne možeš ni pogledati to. Uvredila si moj smisao za ljepotu. Suzi, što si učinila? Nije kao da se igramo gusara, a šminka je usput ispala jako lijepo, tako da Fluffy neće biti prijatelj s njom. Požuri! Bolje ću te i hraniti. I ti ćeš biti... Oh ne, mislim da je Mili alergična na klince. Nema problema, možemo pomoći Fluffyu sami. U redu. Wow, Mili je puna marza. Trebali bismo nazvati doktora. Zar ne, Fluffy? Baš lijepo. Wow, Anje si je kupila novi auto. Izgleda sjajno. A evo srijede u njenom novom autu. Kate, zašto si uzeo istu boju kao i ja? Kupila si jedan kao moj. Djevojke, nemojmo se svađati. Vaši automobili izgledaju sjajno. Zašto se svađati i tko ga je prvi kupio? O, izgleda da izazov počinje. La 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 la. Moj paket s duginim bojama je stigao. Što ona radi? Je li ovo ukrašavanje automobila? Tako je. Imat ću auto u obliku duginog jednoroga. Da bih to postigla, samo trebam objesiti mekani dugin tepih. Važno je pokriti cijeli auto. Ne želim da moj i Wednesdayin auto budu isti. Ne smijemo zaboraviti na dugu na kotačima i rog jednoroga. Wow, Ana, tvoj auto izgleda tako čarobno. Srijedo, što misliš? Neću ni komentirati ovu duginu ludost. Ali imam ideju. I ja ću urediti auto u svom stilu. Ostaje samo naručiti sve što treba. Oh, već su ovdje. Je li on zapravo dobro? Nekako je blijed. Oh, to je Quentin. On radi za Drakulu. Hvala. Pa. Crni sprej. Dobra opcija za brzo i čisto bojanje auta u moju omiljenu crnu boju. Taj bijeli, najoranžuri zeleni. Izgledam li grozno? Spremno. Naravno, trebam dodatke. Želim auto vampira. Kvantan je moja inspiracija. Najvažnije, zubi i očnjaci. Moj auto izgleda zastrašujuće. Baš onako kako želim. O, što je? Je li to... ovo je novi stil Wednesday automobila. Wednesday i Ed, vaši automobili izgledaju odlično. Ana, grozno. jesi li opet nešto naručila? Da, ovdje su neke sitnice. Igračke za unutrašnjost. Samo ću staviti tepisi u duginim bojama na sjedala. Wow, kako su mekani i sjajni. Ne smijemo zaboraviti stražnja sjedala, jer imam puno prijatelja koji obično sjede straga. Mislim da će im se svidjeti. I ne zaboravimo na volan, nešto moje cijele auta i mog omiljenog Huggy Lucky. Bez toga ni jedno putovanje ne ide i neki dugin jednorog i plišana igračka. Ostalo je još vrlo malo i moj auto će biti potpuno spreman. Wow, uređivanje. Unutrašnjost tvog auta izgleda baš sjajno. Hajde, neću ga ostaviti ovako. Napravit ću i unutrašnjost, ali mnogo hladniju. Imao sam samo crni tepih za svoje sjedalo.
Dodajmo još crnih jastučića i mog omiljenog Hagi-Vagija, koji je nedavno izgorio i postao crn. Ne zaboravimo na volan, već mogu zamisliti kako ću voziti po cestama. Još je vrlo malo ostalo i sve će biti spremno. Par naljepnica i moj prijatelj. Usput, njegovo ime je Jack. On je smiješan. I darovi od mojih roditelja. Što može biti bolje? Imam Jeza od ovog hlađenja. terijer. Je li to još jedan prijatelj? Da, to je Bob. Yuri Što Bieber. je ovo? Je li to noć vještica? Hoćeš li upoznati mog prijatelja? Srijeda, to je grozno. Sakrimo se. Srijeda, što radiš? Hej, Yuri smizja da klic. Hajde. Možeš li požurit? Hvala. Dakle, srijeda, što radiš? Možeš li nam reći? Eden Bog, kako si? Imamo nešto u srijedu, ali ne znamo još što. Reći ću ti sve. Ruka, ključ. Hej, gdje je ruka? Naći ću te, ljenivče, ne želi raditi. Jednom sam ga zamolio za pomoć i pobjegao je. Gdje si? Neću se ni boriti, samo ću se malo naljutiti. Izađi. Uf, nigdje ga nema. Je li u paklu? Daj trag, naći ću te i poslati tvojim roditeljima. Oh, što je ovaj kocka? Čudno. Za što se oni zalažu? Emmet, što se događa? Bog, zdravo srijeda. Ruka i ja otvorili smo salon ljepote. Što misliš? Učinio si što? Ruko, beznadna si? Dakle, nisam dugo orezivala ruže grmolike u stablu. Mislim da je vrijeme da to učinim. Moje ruže mirišu predivno. Oh, da. A sada vrijeme za moje utrljavanje. Srijeda? Što radiš ovdje? Što? On je bijelac. Uf. Hajdemo vidjeti što imam u prtljažniku. Idemo. Imamo zabavu kod Wednesdays. Čekaj, moraš zatvoriti oči. U Nema redu. problema. Imam šareni šal baš za takve prigode. Govori glasnije, Volim Walkere. iznenađenja. Emmet, neće ti se svidjeti ovo iznenađenje. Sve izgleda vrlo zastrašujuće i odvratno. Zaboravio sam. To je Wednesdayn kovčeg. Pa, očekivano je. Don, bit će zastrašujuće. Nadajmo se da nema zmija, nego barem štakora. Vau, što je ovdje? Nešto mekano? Kako zanimljivo. Wednesday, stvarno volim iznenađenja. Zato mi nemoj reći. Čekaj, što je to? Pomislio bih da je to ubod, ali gdje bismo ga ovdje dobili? O ne, to je zmija. Vesije, što radiš? Da, srijeda, to je bilo previše. Hura, Lindsay će sada svirati svoj violončelo. Dugo sam čekao da to čujem. Kakav je to užas. Ugasi to. Samo Anna može slušati tu glazbu. Ne bih to poželio ni najgorem neprijatelju. Dobro je da sam kupio nove zvučnike u svom kamionu. Bobe, pokažimo što je prava glazba. Vau! Imamo li glazbenu bitku? Kako fora? Kako će Emma reagirati? Što? Mislila sam da mačke mijauču. To je Lindsay sa svojim violončelom. Lindsay? Što je to? Hint. Jesi li ti DJ? Naučio sam te bolje. Što se mene tiče, zvuči jako cool. Znam jednu osobu koja to sad radi. U Hajde. redu. Priznajem da ova melodija ima neku draž. Možemo plesati. Djevojke, kako je super što vam se sviđa nešto zajedničko. Glazba je sve okupila. Bravo za ruku. Godilo. Hajde! Dobrodošli u izazov s tajanstvenim gumbima. Kakav izazov? Zašto smo u kavezima? I zašto su tu kamere? je stiglo! Bok, netko pogleda na... Netko nas izvucite! Pa, zašto vičete? Svi?
Dopusti mi reći, Julije, većina od... Međutim, Zeko uopće nije strašan. Što više, ukusno piće iz Starbucksa ispalo je na prtljažnik. Pogledaj samo kako je ukusno, s šlagom na vrhu. Jillian, sve je za tebe. Uživaj. Samo nemoj zaboraviti disat i brinuti se o svojoj prekrasnoj frizuri. A za ukras kapa od nježnog šlaga. Jako mu dobro pristaje. Također je vrlo ukusno. Hej, to je zapravo moje. Wow. Tako dobro. Mljac. Pitam se što će se dogoditi ako pritisnem ovaj gumb. Što imamo ovdje? Hrana za mačke. Svi veoma volimo mačke. Međutim, trenutno je ova pakiranja namijenjena tebi, Nancy. Da, miris je sigurno izvrstan, ali možda će čak i okus biti dobar. Wow, lije kao kiša s okusom tuna. Nancy ne izgleda oduševljeno. Hvala. Pa možda ćeš sljedeći put imat sreće. Dobro, sad je opet Jillian in red. Pitam se što ćemo ovaj put vidjet. Pritisnut ću ovo. Pogledajmo. O da, ovo je omiljena Coca-Cola svih i koliko je ima cijela piramida. Jillian, pazi se. Kola pada na tebe kao ledena tuča. Nadam se da nećeš dobiti čvorugu na glavi nakon toga. Mali klaun. Sada možete uživati u hladnoj Coca-Coli. Ovdje imam hranu za mačke. Pritisnut ću gumb. Da, Nancy, što ćeš uzeti? Wow, to je uređaj za zamrzavanje. Možeš ga koristiti za zamrzavanje predmeta. Probaj. Upravo je napunjen i spreman za ledeni napad. Samo budi oprezan. Aha. Oh, wow! Smrznuta kola ima još bolji okus. Pravi sladoled. Julijane, daj da probam. Ja sam taj koji ga baca. Ne? Onda drži se. Moj super zrak će te pretvoriti u ledeni kip. Sada možemo s tobom ukrasiti U zimske parkove. međuvremenu, Jeli ne ostaje hladna. Idemo ti. Da vidimo što je čeka sljedeće. O da, gadni kakao. Tako je dobro. Dobro, tako mirisno. Samo napiši Mallory Snow Quintillion. Gle, uspjelo je. Dobar pogodak. Čokoladarnica. To bi moglo biti bolje. O ne. Nancy, tvoj blaster je bez baterija. Neće biti moguće nikoga više zamrznuto. Jillian, pritisni gumb. Ovdje je tako zanimljivo. Jesi li Svaki put dobro? novo iznenađenje. Na što ćemo sada naići? Wow, ovo su visokotehnološke naočale. Ovo je tajni razvoj specijalnih službi. Samo pravi špijuni imaju takve stvari. Posudimo ih nakratko. Čekaj dok ne dođeš do izazova. Jillian, uhvati ga. Samo budi pažljiva. Vrijedan predmet ovdje. Wow! Kao da sam u računalnoj igri. Jesu li to savjeti? Idem pritisnuti ovaj gumb s nasmiješenim licem. Izgleda da ću dobiti nešto ukusno. Krajnje je vrijeme. Pravu si, Jillian. Ogroman kantu slatko karamel kokica je potpuno tvoj. Tako je hrskavo. Volio bih sada otići u kino s njim na novi akcijski film. Ali čak i bez filma imaš nešto raditi. Uzeti cijelu hrpu kokica. Wow! Ovo je tako... Izgleda tako ukusno. Želim još. Hajdemo pritisnuti još jedan gumb. Molim? Pa, što imamo ovaj put? Wow! Veliko pakiranje kolačića. Sharona Skittles. Da, znam da ih jako voliš. Ali bolje je da ne skidaš naočale s očiju, jer će biti loše. Tako je hladno. Slažem se. Pa što je sljedeće? Hajdemo provjeriti.
Ovo je ogromno pakiranje nježnih, prozračnih marshmallowsa. O, kako su ukusni. Ukusno. Jillian, Izgleda. stvarno si sretna. Svi želimo biti na tvom mjestu sada, pa uživaj. O, stvarno? Dakle, ja? O! Spreman sam jesti cijeli dan. Hej, Jillian, mogu li sada pritisnuti gumb? Već si dobila puno slatkiša. U redu, pritisni zeleni. Hvala. Što imam tamo? Ne želim te uzrujati. Nancy, ali dobila si tu soljenu ribu. Kakav miris, iako možda će ti se svidjet. Uostalom, svi imamo različite ukuse. Ljudi vole slane stvari. Da, čini se da nisi oduševljen. Ovo su pravila našeg izazova, Fuken. Može pogoditi bilo što. Julian, lagao si mi! Uzet ću ti špijunske naočale zbog toga. Pitam se zašto si ih vidio. Hej, što se dogodilo? Wow! Svugdje su tragovi. Pritisnut ću onaj za izlaz. Napokon ću ići kući. Zašto si to zapršio? Trebalo si vidjeti svoje lice. Pst, Jillian, tvoj je red. Izaberi gumb, ali bez tragova. Da vidimo što imamo. Oh, da. Naša omiljena Nutella. Tako slatka. Što bi moglo biti bolje od čokoladnog noćnog vodopada? Ova gusta, nježna pasta ide savršeno uz sve prozračne marshmallove. O moj Bož! O, da. Jillian, već imaš sve najbolje slatkiše. Pogledaj samo to. Wow, to je kupka od čokolade. Jelena opet ima sreće. Nancy te čekala. O, slatki Jelly Belly bomboni. Kako sjajno. Međutim, postoji jedan trik. Ovi bomboni imaju mnogo različitih okusa i nisu svi dobri. Nikad nećeš znati dok ne probaš. Vuhuhuhuhu. Ajde, Nancy. Pokušat ću s ovom Dakle, Kako je? Wow! Ovo su čarobni nevidljivi bomboni. Nancy, gdje si? Hej, da si pobjegla i ništa mi nisi rekla? To je prijatelj? Hej! Nancy, gdje se skrivaš? Nitko me ne vidi i mogu to iskoristiti u svoju prednost. Ka? Moj nos! Jao! Ha! Nancy Witt, sad ću te pronaći! Gdje si? Pa izađi! O, što je to? To je ključ! O da, napokon sam slobodan. Sada Jillian izađi. Hajde izađimo odavde. Zbogom zli klaune!